Pamirsa, margi ageng utawi Jalan Raya Pendelokan Kintamani ring wewidangan Desa Batur jebol tanggal 17 April gala sande. Ring sejroning nambakin wesanan kaunyane, margi jebol inucap rauhne mangkin sampun kepasangin rambu. Anudin gatre jebol nyani margi inucap sangkaning pengerau sabah deres saning ngawinang tembok jebol tur ngerus margine. Margi jebol inucap ngawinang sisan margi nampak trotoar bolong tur baye pisan manjang pengendara. Camat Kintamani Ketut Eri Sunaputra Mausang anutin saking laporan saneka trime margi jebol inucap kepanggih ringkalah sande. Manut Dani jebol inucap sangkaning pengerau sabah deres. Asa punika taler Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Bangli Dewa Widnyana Maya Mausang sampun nerima laporan inucap. Dani Mausang paiketan Dani pacang digelis nampenin margi jebol punika. Manut Dewa Maya silih tunggil saning ngawinang margine jebol sangkaning sabah deres. Lianan punika santukan nenten wenten saluran genah ngutang toye ring jalur inucap. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.